subotu 27. aprila u crkvi Svetog Luke u Vašingtonu uz graju dece proslavljena je Lazareva subota, u narodu poznata kao Vrbica. Ovaj praznik obeležava se poslednje nedelje časnog posta u znak sećanja na Lazarevo vaskrsenje i na svečani ulazak Isusa Hrista u Jerusalim. Kako ovaj dan važi za jedan od najlepših praznika dečije radosti, tako je u crkvenim prostorijama priređena specijalna kreativna radionica za decu u organizaciji protivnice Jelene Vranić i lokalne likovne umetnice Dajane Daglas. U znak simboličnog predstavljanja svečanog Isusovog ulaska u Jerusalim, kada su ga poštovaoci i sledbenici dočekali vrbinim i palminim grančicama, tako su i ovog puta dečije aktivnosti bile inspirisane ovim običajem, a nisu izostali ni dečiji zvončići koji su svojim radosnim zvukom uokvirili ovu proslavu. I ovako zvuči: Hristos vaskrese, radost donese. Nakon radionice, u kasnim popodnevnim časovima, protojerej dr. Vasilije Vranić održao je večernje bogosluženje i osvetio vrbove i palmine grančice, nakon čega je zajedno sa prisutnim vernicima i decom opkružio oko crkve. Ovaj živopisni praznik za sve verujuće hrišćane predstavlja pripremanje i uvođenje u dane velike i strasne sedmice stradanja pred Hristovo vaskrsenje.